O te whiwhia e whaataro watu I le mai moa ma le whaafonga lo tātou tunu o le nei fo ia whiawhi o le amatanga pe au mga luenga o tiute ma whaiwa lo tātou tunu o le nei wā iaso. A whiawhi nei o le asunga fua e na ua tātonu le wha alo mea I se whaapoponga le porkalame o le Siapo Lautele. Pa mā lō le whalau manuia I lo tātou tunu o mā lō le whaatotoa mā lō le unsai. Mai lava I whaiwa nei o tātou tai se o I tai o nuu mafio anga o tai o kali sia kewi siano I tonu le atunu o le loa loa mana Lautele o Samoa se o lava I le whana witi ma lo le unsai ma lo fo I le tawivi ya onga ma suenga o le poto salalau. Mataria le nei vā iaso I le alofa maleanga le leo le tua ina ua tuana I antu le la vā iaso sa yeilo tātou atunu I le whai unga o le vā iaso pai ngā malolonga I te tono maota malawa ma ainga lea ua tātou toe ala whai mai le tai au fōu o mua I le tai au na le la tātou li ai le amatanga o le neiva I aso ea o se amatanga mātango fie I le alofa maleanga le leo le tua amatali ai tiute mau tātou whaiva tau ave ia maise o le tūlanga e pēna ai ia tātou porkalame wha ngā solo ia ma tō whinga wa tō fia ma wala uina I tātou e le tua. Pa malo foi lo sai lo tātou atunu nei vai tau ia tele lava fi tā ma whainga tāo le ala lo tātou whaavisa nga I le aso ma le aso e whai o le tele lava o le tūlanga tau whaasoa ia mai se foi ia o whaafi tāu li ali mai te tono a inga e ka le sio nu ma fioanga a iei lo tau tununga ma salo le tele o a inga Samoa le ngate Samoa nei ma Samoa ia tunu ma mau o le whaafi tāuri numera tasi lava o lo tātou whaafisa nga I le tele o aso ma tele o taimi. O le tupe. O le tau whaasoa I le tūlanga o tupe. Whaasoa soa ia onga le whanau o mea whai le ainga. Ia waipe o le tātou tau tua le nai ainga o nuu mawhio anga mai kali sia malu tātou o tunu e mana o mia lava le se leni. Mea lea, wha mālo le wholau manuia mālo le unsai mālo fo I le lufi lima le lei. I whamunianga na whapenao na sa saa mai le tua I le lava I aso na se mawai atu nei. E vo tātou a mata le nei vai aso. Iei foi whamonianga I tali tonu le porkalai le Siapo Lautele o tā pena le tua e sa saa mai mo oe malau a inga ma tātou uma. Ai o le whatalofa whapitoa le porkalame I le nea fiafi e le ngata ia I lātou uma lo mai mo mai tawha e fio le laulangi whapea se tātou watunu nei. Alo mai e se whapoponga le nei o le porkalame o le Siapo Lautele po lona vaenga tolu se furumane fitu e pei ona iai ia le nei fo ia fiafi la tauia. O lata malama whai uina manawa ngā ruenga, whita I tunga ma whenga ielo tātou atunu ui le nei aso, pa mā lo lava le ono sai, mā lo le ngā lulue, mā lo le puna wai, ia mā lo fo I le whaatua toa I whi au ma ngā ruenga o tō whinga, o tō whia ma wala uina I tātou e le tua. Tele nisi mea o lo tūlai mai, ma te tupu mai, ia I le tātou atunu ui le nei vai tau, mai e folo tali tununga, e le na o Samoa lo tele mea o lo tutupu ni vai tau nei. E ho fo ia tu motu o le Pasifika, o atunu te tele o le lalolangi, ua lulu ina uma le wha vai mausali o na teitai. E pe fo la ona mōni mawina, e le nei vai tau la tauia, ia I upu whela fuai, ia mai se foi o le fina wantu le tua ngai, ia e tali mai foi le malo la tauia, ia a o loo, whaafonga ma mai moa ma matamata. Ma mata I tū ma wha ma sino pea o tātou tangata Lautele ma lo tātou o tano. E uila I ia lu I tau ma ia fo I vaenga o lo ave I eil wha ma sino le tano. Ai ua mōni mawina le porkalame le Siapo Lautele le nei vai tau. Ua whaisi sawa o le anga I mai o mea nei o fake pages, fake account I lunga o le social media. O whaisi sawa o le anga I mai o Facebook fake account I lunga o le social media ma tau le anga I nai le tamali anga o tangata. E le ngata o nisi o fake account o lo lātou tau le anga ina tai o le malo Samoa le fionga le pāle mia o le kāpeneta. Ai whapea fo I le tua ngai lātou ia ma whaipule o lo angai le malo. Ua o fo I le whaonga ina o mene o fake account. Ua matua susunu o lai I whaupunga ma whaamatalanga au nā lea tua. E oe, ua le ai
se tūlanga fo ile o le ava ma le matau o le whaiwhi au o le au na le atua. Wa o maaso ia e pe le tau musu e whai se tala i le whaiwhi au. Le anga e tau si whaafea ngainga lo tātou atunu. O le mea moni a le mea nā. Ai ale nei vai taurunga o le social media. O umana tu aile la unga se tasi o whaiwhi au taru ai nei. A e fialu i se oli, asi lunga o le Facebook. Le ale winga o le la unga le a whaiwhi au, le language, le ngangana, o lo whaonga ina, e fake account, e matua olo pala inai, le tamari anga o se tangata soi fua, na whaatumu i ai ngā ruenga ma mana o le pale ali o ngā ruenga le ali. Pai asun se ima vai atu nei. Le to e pō mala e le fwoi na tā ua le porkalame o le aso whareile. Na toi mōri ai le te tai o le tua ngai le sunga tu le pai ono takta sa ile le mani le ngoi. Ai o mai le whai unga o le vai aso. Sala lau i lunga le mauata o tuila epa. O lae e hen kafe leo leo. Po lae toso mai e leo leo. Na manino i le vaai le tangata. E ao ina le mafau fau. Fake pages. Fake photo. Fake account. Na matua manino lava. E nao na vaai e lava le tangata e le leile ao ina le mafau fau. Faila na wha masinonga e fake. Le ale wha upunga le nā luai. E rei tasi le i lua se wha upunga nā luai. O le so. Na tu uina mai ai e le matanga ruenga o leo leo. Ia le wha salalaunga. O se warning. Se lapata inga. E wha te tau i ata nei. Tuane lunga ata ia. Ata nei. Whao ngā inai le pine ale matanga ruenga o leo leo. O le tōninga leo leo. Wha upu o leo leo Samoa. Ma ua au mai ai le whaastalalaunga ma le lapata inga ale matanga ruenga o leo leo. E le sao e tau whaasese e le moni e fake i ata. A sila le leila vai ata. Lapata inga whaalau e tele. Toi sila mai le ata lea. Lapata inga whaalau e tele. Mai le matanga ruenga o leo leo. O na au mai e loa lea, ma le whaasilanga ale matanga ruenga o leo leo. Ea, i le ngangana Britania, ma le ngangana Samoa. Se ia uwhaita wina le whaasilanga ale matanga ruenga o leo leo le nei. Aua le seetia i whaamatalanga tau whaasese. Aua le seetia i whaamatalanga tau whaasese. O se lapata inga mā losi moe o lo whaonga ina male whaale te tau. Upenga ta whailangi. I le whaonga ina o ata e whaonga ina ai te kuna losi whaono po nei. Artificial intelligence. O i tū lau e whaonga ina ai ngoa pepelo. O le whaamatalanga whawhau. Ma whaamatalanga pepelo i le Facebook ma isi upenga ta whailangi. E whautua ina le mamalu le atunu. E na ia au ili le lei whaamatalanga a o lei tali tonuina. Sila, po o sei tū lau tau whaasese, pepelo, fake pages. O le whaonga ina o le whailoilo le matanga ruenga o leo leo whare pui ma leola toe futa ina. E na ia tali tonuina o se whaamatalanga mai le matanga ruenga. E au noa ma se whaatangana o se soli ngā tula fono. O le asuasuina le matanga ruenga whaamatalanga tau whaasese, whaamatalanga pepelo, whaamatalanga e taulea ngai nai le tamali anga, ma le maua i se nofo le lei
o le mamalu o Lautele o le atunu i lunga o penga ta whailangi. O whamataranga umafoi e tuina mai i le matanga ruenga o leo whale pui pui ma leo le toi fuataina e whaapongai mai e tu lau pepelo. Fake account. O le a le whaonga ina e le matanga ruenga o ni whaamatalanga alo ia. O ai le tamao le au pepelo. O ai le tupu o pepelo. Le tupu o le au pepelo. Kau keilo inga maa le whakamao pepelo. O le tupu o pepelo o satani. E te alu i le lotu. O te alu i le lotu. Tau te o i lotu. Le ale mea le tupu nei. Ma tū lai mai nei. Le tū langa e pei o nei ai. Le nofo le lei o le atunou. E whao punga ma wha matalanga. E whawhau. E fake pages. Aua ne i mā. Aua ne i mā sa ngia i a te oe lo whaaleanga ina o se tamali anga o se tangata. A whaina whai mai le atua, na o loa i lea so muli, ina wa uma na whaile lalolangi, tuu iai ma mea o tuu ai, malama o mea malawa. Aluane loa le atua, whai loa male tangata. O le whaatusa tuspa ia i le tangata na whai i le atua, whai mai o le pale a lii o ngā luenga le atua. A whaila o le pale a lii o ngā luenga le atua, ai ua e whaaleanga ina, le tangata na whai le atua i lona whaatusa, ua le se senga, o lou whaaleanga ina o le atua. Tūlau. O te leo whai atu whaapea e te fast pe te tau pipi, so se tangata soifua, po le tau whai au, po lo auso, po le tau pule nuu. O le taimi ai te whaaleanga ina ai. Ua e whaaleanga ina le tamali anga o le atua. Ai sea, le anga o le pine wha mau o Lautala, whai mailitus pa ia, o le pale lii o ngā luenga a le atua le tangata na ia whaia. Whai le whaatusa o ai. Whaatusa o le atua. E mala i le tangata. Lona whaaleanga ina le tangata. A o le mea moni. O lona mālaia ola le nai lunga o le whonga ele. O lona mālaia le nā i lunga o le whonga ele. Ua ia whaaleanga ina ngā ruenga mamana le atua. Pe le o se whaipule. Ai po o ai lava se tangata e te whaaleanga inga i lunga o le social media leo o whai atu Siapo Lautele. Ua e whaaleanga ina ngā ruenga le ali. Ma e muri mai ma laia i lau soifua. O le lapata inga fo i lea le Siapo Lautele le whaatonua le porkalame le mai moa ma le whaafonga mai le tru. Leo au mai le lapta inga al mtanga ruenga o leo. Ma tua ma losi lava. O le pepelo. Tau wha leanga. Tau wha se o se soli tu la fono. O mea nei. I loo tali tonunga wa uia. I la tau o loo whaia. Anga ma mionga le nei o le wha leanga ina o tamali anga o tangata. E iai ata ia e ai salalau nei. O loo tali tonunga ma le tali tonunga le Siapo Lautele. Ai longa e whaia e se tangata na o ina le leiso na mawhauwhau. Ai longa. Ai longa e whaia e se tangata e o ina le leilo na mawhauwhau ni tū manianga whapea nei. Ai longa. So fua ne oe. Fika ne oe la o whaamtalang. Ai longa e whaia e se tangata. Ai sea, o le tangata e o ina le mawhauwhau toe na te iloa le lei le mea se ma le mea moi. E iloa fua le lei. E o ina fo ilona mawhauwhau e musu e whaaleanga se tangata. O wae na te iloa e ieilo na tau i le tua.
E iei le taimi, e toi whaasanga toi le taui ia teia. O le tele i o le mau fake pages, fake account. Na tu wa iei le tu tele. Lo nei tangata. Wa o te lafi mai tua i le ale page. Wa o te lafi mai tua i le ale page. Na o fo i le fionga i le li pāre mia. Taimi fato atu lai mai ei le fast de lua o lua tasi. Na tu wa iei au. A o pāre mia ai sa fa pito. Na tu wa i le fionga la auli au. O lau te lafi mai tua o le isi fake page. La ia te au le video. Ere i tadi ei. Never answer back. Le tele fo your fake account le ai. Pe mai tangata le fa leanga mai le ia lo nei tangata. O matua lo to lua malau fana. We never answer. Never reply. Ai sea. O le ana matou me mauai. Ai sa o ia tu ainga. Fai talia le lalolangi. Mai lo tantanunga. O le tu ainga ngā ruenga leo te fai ngā ruenga ai. O ke expect lover. E iai fai tionga tangata. Le anga e le mawhaina o wha malia ina uma tangata. E le mawhai e so o vaivainga ma sa utautua. O na wha malia uma tangata. So, e lalo tantanunga. E foi tangata e wha sanga mai ala tu wha mtalanga e ta. E never answer back. O le opinion na le tangata ia. Ai olo fia ia le tangata. E wha ali sa o mai lava o na fōringa ma wha ali mai lona fina ngalo ma lona manatu. I disagree with you. O le isi oili. O le me mo le wha soa. A o le attack loa la ma whawhau mai ai ma isi tala. Le mau tala le anga. E o iau mātua o lau a inga. O lau to o lua malau whanau. Oi talo whai. Ua e a tili wha manuia i le nata ngata. Ai ua whau la la iai ma laia le atua i lunga o le tangata wha le anga. Ma lau to o lua malau whanau. Awana i tātou alo ese ma le tau i le nā. Pai veo whaafonga fonga ma mai mua mai se isi Siapo Lautele o lau lea mausa o lau wha leanga o stangata. Doesn't matter po whele i tū. So ese. Leanga a le tua i lunga ia te oe. E tua i lunga o lau whanau. Po o lau to o lua. Po o lau ainga. Tātou te o uma i le lotu. Tātou te iloa le ala i le manuia ma le ala i le manuia. Tātou te iloa le ala sao ma le ala pio. Tātou te iloa le mea sao ma le mea sese. O lau fai tu o lalo i le atunu uma i lātou o lo fai mai le to tele. Aua le tali fuai ai. Aua le tali. O leisi tu o lalo o leo te iloa le au mai am tanga nuenga o leo. A e sila fia o se fake account, fake page, po se fake news or a fake photo. Don't share it. Aua ngai e ngofo ma share. O omi le share. A e ngofo ma share. O lewa e fisoa soani e tā lai le mea pepelo. Pāwana mea na o never ai e toi lava. It's either you block it or delete it. Ai au e te nofo share. Awa a share ya. Share Tom. Share Rachel. Share Patrick. Share lestangata e umane. Wa kolu se fulu shares. Wa tili sa la lau e lava. Le ata pepelo ma le ata tau fase se. Ma tali tonu ai lava le tangata la tauia. O lau le nafso swandi pe fo na fai mai le tanga luenga leo. Awa le share ina. Fake account, awa le share. Ele nā ma le la ina le nei vai tau. Tele o le mau fake account. Tele. Mai le fau. Ele fa apea. O fi naunga ia fai nei ale fast ma le HRPP. Na fa apea lea. E fau. No. Whatever. A tātou mai tau le taimi whatever. Na fa fau mai le lua afes fulu ono. Taimi le ola pi. Na matua sa mala mai esto ino tuila epa ma le HRPP. Sau i lava, sau le pālota le lua olua tas. Lea o ma le taimi nei. Ua whao popola ma wha teleina. Fake account. I le mea leo o ia i le taimi nei. E le foula le mea nei.
o fake pages. A o lau tu alalo ma le tu alalo Siapo Lautele lo tātou atunu. Aua e te tari fo i ai. Let it be. Tu upea i ai. Ai se mea o le a e tali e fua. I le nei mau fake account. Le anga a e tali lo i ai. Wa e mātanga ai ma oe. Ma tau walea tu ai ma oe. Ma lou tangata te le. O le a tau walea tu ai. Pe a o ena e tali i le tūlanga e pe o na iai nisi o la fonga. Ma nisi o mea e whaasanga sangatu ia te oe. O te il fai ungo le vai aso. A front page mai le Samoa Observer. Le fionga le Minister o a inga po le Minister of Family and Social Affairs. Le fionga ia moe wha o Julius Tafunai. O te whaaloalo tele le fionga le Minister. You know, po a fi naunga me tau porkiki. O Minister umor kapeneta whai pule. O te le loa pe te whaaloalo i pele ai. O a uia, e te tusa lau whaaloalo i whai pule le tau pipi, o le sa whaapito ma la vaenga, ma whai pule ma sui o le kapeneta. Ai sea, just those are our leaders. O a tātou te tai ia. Pe ese lava vaenga wha upwhai. O tātou te tai e te tonu o le pāle mene. A o so e atua ma tā upu i le Samoa Observer. O ngofalola ia le su e kurunga le social media. A uwa ai ai. O ni fi naunga ma ni filafo inga le fionga i le Minister. Ma se tasi o itu lau i lunga o le Facebook e ma whaiona o whape atu. O se fake account. Ma o se fan account e whaasanga i le HRPP. O le tangata soafa ia fui mono tala lei. A le mea pito siri no whanua no ai. Very disappointed. I le Minister le fionga ia moe wha tu lou soafa. O la fonga na ia tala no ai. I le fake account lea e soafa ia fui mono. Very disappointed. I lo tali tonunga o a uia, o a mea la lafo mai i o tātou whanau, ma o tau whanau, o tau whai pule ma Minister. O na sai. Leanga e iei tangata e fia. E voi tangata e le fia. Au vai atu lunga o le social media. Talanoanga le fionga ia moe wha o wo Julius Tafunai. Ma le page lea. Au vai akunga. O upu nei na tūsi ai. Tala noa i le mea au o i le malosi ma le malamalama uso. Ai aua le tala noa i mea e ilo ai lo vai. Talo i le atua e fesosoane i a te oe. Saunoanga le al Minister. Tali mai leo le fake page. O le fake page. Mai mau o e sole. Tau wha maoni ia mai e iloa e corrupt le malo. Alo faifo. Wha sao ai leo le solo mua i a oe. E a ua toi wha whainga ruenga e oe lo wa tali e whetaui. Te talo fo i le atua ia e wha maoni e ave ese ai oe mai pe a e wha maoni. Minister. O le whatoa uloa i, o lea e whaawhainga ruenga le fionga i le Minister, lona tari, tulou. Sau noa lo leo le Minister, uso o tō finga ia, e leo ni tō finga PSC, Public Service Commission, mea leanga o louva lea. E ke lei loa se mea, aua le tautala le mea e lei taitai o ailo malamalama. Vai alu e toe a onga e poto mamao lo ua tali i a oe. E te iloa le winga o le upu corruption. Fai le leise mea aia tuila epa ma tausi leile ala i le pule mala uofo a ua o oe le polonga o au koe inga na. Very disappointed with the language le fionga i le Minister. O le au le whaalia tu isi vaenga o tu singa nei na share solo i lunga le Facebook. O le mea mua,
Honorable Minister, o oe ole ta maore tu malo. O oe ole taitai o Samoa. You are one of our leader. We respect you, Honorable. But I'm very disappointed about your language. Fa anoa noa. Ana mepe te siri no fa anoa noa ai. Finau le minister male fake account. Ai toso a toi fua ma le suafo si toi ino tui le epa. Le ala i le pule. Ma la uofo. What a sad. O le au lea watua i lunga isi tu singa. Na tara noanga le minister ma le account lea. Au isi tu singa i e sao noa i le minister. O ono bai pe ina. E o atu le isi pa lota e masalo e pe to rua e pe na to toru ni sui le cha pipi e tu mai pe le ai enis. Oni sao noanga tu lou fa sau sili. O te leo wa aia tu lava e nisi minister ka peneta o tali mai. O te leo wa aia tu fo i atu le epa ma la uofo ma le ale pule o tali mai sana whanau. No. Ai ua manino i o lai wha whainga ruenga ele minister lona tari. O le saunoanga fo le minister o ia saunoai e poto mamao lona tari. Wow. O le tasi lea mata upu na matuala lau o ia le to tele. E o ia la uli. Pale mia na ia la lau esto ina. Tu le epa le wha whainga ruenga lona tari i. Ale usau noa moe wha uawo. O tō whinga ia, e reo ni tō whinga le PSC. Nonga winga e tofi e le minister ia. Nona ia tali e whainga ruenga ia te ia po le sao lea. A o whea na oso mai ai Oscar. Le asi o sio le atari o tui le epa. Na tofi e tui le epa. No. Na ui le process. Na tusi talo sanga, na apply le PSC. Na fai le panel fa interview. Very disappointed. And I'm very sad. Ile la fonga ma le sau no anga le fionga le lista. Ta tau te vava ai mawalunga o minister o tai o le tātou malo. Aore ngana ua whaongaina. E leo se ngana e si pela ma whai loa me a tātou. Oni o tātou tai nei. O le tua lalo e minister le kapeneta ma le fionga ia moi whaowo. E whaalolo ngia le porgalame la ua fionga. O oe o le tamao le tu malo, tu lou le tu malo, tu lou suafa. Whai malua o whaiva. Lo tāpua ia o tau whaiva. Moni lava ese vaenga wha upu whai. A o tau alo pale mai matu mai le foi. E moni foi o le nā ua a fia matangi le wha amtalanga i le tūlanga o sio walo. E wha asino i ato. E tātou te ti ngā umalava. Ai o le toi tali mai ai. Ma le toi tau mawhai e pupuni le wha whai ngā luenga ino lo walo. Ua fesili ngi ai leitu ai ngā taitai sei tulo. O le vaenga whai ua porkalame o le Siapo Lautele i le mai moa ma le wha whonga fhoi o le tātou o tano i le neia fiafi. Tai au le whono o le bāle mene. No maua i le so lu ngala lo ia le pre-sitting. O le soala upulenga o le tūla whono e meisi o le tūla whono tau wha ofi o le tauteunga o le tūla whono o le Central Bank. O le Central Bank lava ia tanu mai o na wha vai mai le tasi iwa walu wha, I think it's 1984. E o mai lava i le so e tūto tasi lava le Central Bank. O le kōwana ma le au whainga ruenga. O le tūla whono lea o le a
fōringa mai o le a taatia i luma maota o le pāle mene o luma mea i le aso a tai au. O le ato e teu ai le tūla fono a le Central Bank. Mai fōringa mai e ono i ai se komiti whaafoe o le Central Bank. Tātou mata i tū. Tātou mata i tū. Le anga a alu suanga o le vaatele o a mea tutupu mai matula i mai i tātou watunu. Tātou te whesiringia ma lava sui o le pāle mene. Na tau i oe le suinga le ana whai. Na e muri le suinga le ana whai. Lea si le fia le atunu u. Na iaila pata inga po o warning ngā au maitaru ai. E le IMF po le International Monetary Fund. E whaata tau e le teuteunga. A o lela a wharinga mai o le a ngā i lava le mālo e le teuteunga. O le a tele nisi wha matalanga pe a mai au na fola sia le tūla fono tau wha ofi lea i luma o le fono le pāre mene i le aso a tai au. Taurunga nā le proklame o le Siapo Lautele le mai mōma le whaafonga mai o le tātou atunoo e le nei fwoi vaenga o le fiafi au ne MCA tā le whae le fiafi a tai au se isi whaapoponga o le tātou proklame o le Siapo Lautele tātou lauriliwina ma tātou whaasoa iai e le tūla fono tau whaofi lea o le a fola sia i le fono le pāne mene i le aso a tai au. Manuia whaasau saunga le atunoo whaasoi fuaia.